Oh, come on. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba. Apa yang panggil ka tadi? Lo kau baca? Di mana, Seng? Bahasa Indonesia, bahasa Ugi ko, dia bisa bahasa pakutun ratia. Kutiga ko. Aku kira sih, sampai Bali Cina dong. Bangkai, pasti kan ada deh tu. Masuk tawin. Tahu memang puasa ikut deh. Puasa bukan? Puasa. Bapak dong. Sambil mana kita yang buat tu bukan puasa. Bukan karena Cina. Balu nih pasti mega Cina beli tu apa? Jadi nak buka ngetai atau nak makan sahur. Harus penuh Cina ya. Mega makan. Oh. Sama amai lu. Lalu ini. Walaupun lebih lah tu ni. Kami ni lahat tu. Alay. Nalaluk ko lahat tu. Hei. Hei. Kau tak tahu ko eh. Tahu baru. Masa tahu ni aju dia ndrek ko yang mau. Nagalaga memancing. Memancing. Mamet tu eh. Memancing. Pada memeng memancing. Pindah ko situ memancing ah. Kalau mau palak ko na dek gagat asina he. Yang penting lagi. Lagoy. Oh yang penting lagi. Tapi kan yang malay upah ke Cina. Ano kira murah-murah ko belikan itu? Kura-kura. Murah-murah mas sempo-sempo. Mana? Ipindah ko situ yung Weh. mag-mamancing. Ba't init mo? Pagdami. Majago tumambing nga rin, di kita sila. Iyo. Yang penting lagi. Lagi. Pagberto ka mati di. Oh, ada paling aku masuk. Weh. Tinapon ronak kumabaja kurang meriasi he. Man juga. Sampai tayo ako eh na. Dagati. Ron na eh. May galakad ko eh. Namu si Karo setengah 2/2. Bila tong malik ko eh. Kuy. Penting yakiki. Jangan pada Dendre. Jangan pada Dendre do. Gimana kita si Mengi ko? Ini mah bahaya gitu. Kasih ay. Weh. Kemana ke tu? Ano lihat kamu mancing? Mau mancing, mameng. Mengi. Iyo ya, hiya to kembari hada. Bila ko ka mabaja ko eh. Mau ati? Malenya-lenya na ne, aus ko eh. Oh, bila ko. Bila ko tu. Tawag eh. Mau pa. Mukay korden dah tapang kasih ko. Nono gati ko, nono ko. Dalaw ta Dendre. May ka to? Katuhoy. Oh. Di. Cicim ikaw ni. Iyo. Ano ko eh. Tempat ko rahasia ko eh. Magi na to. Sugi ki Cina, sugi ki. Pokok na, ibalu suli Cina. Uy, ikaw tahu ikaw. May kagaro. Musiko.
Maga ko. Ula. Ula aga. Di wis lagi. Malupo tapi mapuncho. Awe. Ula kia tinu kata nito. Tawaga yan. Mari pa malupo mo ko. Memang depan re baja jadi malopoy. Mana men re? May ganyan. Dilupo pa ha. Oh tas lemak kuwe na. Jadi mereka tidak melihat ya anu tak baja tah. Woi, kuning kapak balu ye. Nalaleng hay. Cowok ni apa pasti ke cina tolabo ko he. Yo pa laleng. Oh, naku ni pasti mereka ke manu ye. Lepas cina tu pak ihalangi lalen na. Paling panggil oke. Baju nu kalau bai. Baju nu. Oh, di mana ko kasi. Awak dik matu tok. Kada masih berbuku tu mai. Jadi, pak tu nama masuk anu eh. Tu nama masuk aswe ko no ko tu nan re. Ah, guys. Ya, bonus dia kalau meli. Oh iya, bonus nih. Belum gaya. Kamu meli Cina ya? Awak engkah, yang pentingnya kiki. Oh, jangan carrier den Pak. Tahu, jangan dendra rumah mek juga tasin. Kamu ya kipaku gaku. Baja. Ya, baja. Aja. Kalau kau beli baja, Ke bonus na? bonus naik. Kata pada bonus pada lami. Sinas dalam lami. Mantap. Oh iya di. Masuk buku orang. Pakai masuk sebentar ini. Tak berapa ini kah? Berapa tuh apa nugarui? Tak berapa, tak siaga. Oh. Masa empo mas, anu 20 liter re. Oh, kepilih-pilih Pak di. Pilih ni no pilih toko. Nak pilih-pilih na se. Oh. Jak bahasa Indonesia ugi ko. Cara ni ko lari siya pangalian. Dek nulai pilih-pilih satu paket ya he. Tasik diming. Kau beli kau sikilo, engkau gratis na dua. Kalau dah lame. Telu tahu eh. Yang telu. Hello ko. Oh, tak. Ngeropoy. Tak berapa kerantai ini? Oh, kasih nahi. Kerang. Tanya kerawaya he, baja. Anu. Nasa bahasa Indonesia ni bajak kerang. Oh, keraga. Satu ni nuai. Kenapa balu kerawaya he? Balu nahi tani mak balu baja. Lo kembali kata temu. Kau temu. Lo kano. Tu jangan. Ada na gero. Bukan Pancasila na tapi lutu Garuda na. Oh, lu kami anak Garuda baca na palari. Sini. Lo kembali baja. Apa ini? Baja. Kerang. Kerang tuh? Kerang. Enggak pulang dia anu ku cari kan kerang air yang sudah ke bapak. Ini kerang namanya juga ini kerang. Iya. Bapak nu suruh kok, Kak? Sudah kan? Kan tadi beli kerang. Oh, ini kerang. Oh, jadi apa kerang? Mau apa? Macan air. Yo, ini anu air. Di air juga. Berbeda kan. Jadi Dendre pernah suruh ke bapak ni lo kelas apa kerah tapi lo kondar manu mak dongo. Dungu dari kamu mancing. Muka apa? Mau gak beli? Oh iya Pak, oke. Nah, ini lagu sih mah agak-agak waset tuh. Itu kami mata tak? Belum ambil uang nggak? Ambil tutup mata gitu. Kasih uang. Baik, daripada lagu. Tutup mata. Yang beli kicau agak beli Cina sebuah agak pi. Sebuah. Agak cendolo. Ai pokoknya. Baik sudah mi. Alah. Wih, Nyai. Bang mau jago tunggu ngiru. Alah keren mereka. Kati kok. Banyak lari yang ini.